next kasai tingwang na bagu kadin piu ba kihun masai mai piu khatnya tingwang da kasi piu kihun bu ba piu za tingwang cha khom ka chim piu tingwang kadin kasi piu tingwang company ba kadin piu chu wa sai ne kihun ba khadam pi khai ba bo chu fe la re khai ba msi ani fui sam plusa de scripture da pen pakimne the toy ne bedum kai khaja trick chat ki ho talarang sunga charai Psalm 128 verses 1 to 3 free verse 1 ga sile verse number 1 mai verse number 2 se piu matu mai piu matu rawno hai se sara to pase ki khun nam na naw tu na nam tu mesang na sara to kam sa ki khun tingwang pasi ki khun chu de lung me chu sai na ki khun man na pen ga su thai da khai ra pwe di sa tingwang na re chu ga me ke nge se number 1 ga phi ke alio yang la ga se din pi was khai me tu de ka ra ile sa ra blessed is everyone that feareth the Lord blessed is the man blessed man this how say by people do it tingwang to ping bo piu se sanuye or padunuye next ga that walketh in his ways tingwang bu kedin piu za tingwang na kam sien ba tingwang ma so ma ziza lungkin ma piu hera sanui changwe padanui changwe ki khun ga piu number 1 ga tingwang tum mesa long ke piu tingwang ku din piu long ke piu tingwang na kam ni bu ga mesa long ke piu hai sanuye tonuye ke verse 1 ga next is verse 2 ga for thou shalt eat the labor of thy hands they no sai polamra nang hai nang tan ku bo nang ten thuk lu bo para sisan churaye nang na song di baca na tanja nang cura lai ma sadra lai ma na namna ko ko ma nam tanja mangam kamsi you will eat the labor of thy hands nang na jenglo mo nang chuklo si matha hami lage si pras pana we nang chutora we next ga kadi nang hai sunuira we palamra wahi de semelengra in thuira boe tu sai ma bim gum philo nang na tang ke bu prasi chura wasin de galo tu sai nang tingwang to pingja tingwang mening nawa kum de tingwang so bang ja look at you do sai nang nan than ne ta phi phi ga mai ko ta tlu kam ja ma ta phi ta ma de jo kam de mi de si prasi ti ma ta ge tu sai nang si is ko chura we number 1 ga tingwang la re se number 2 sign hai ga si blessing labor of your hands you see blessing and prosperity will be yours now not talking about me here see the tweet of way she's the way you will eat you say nang the pizza in chura way sai nang get go to he never counting three go chura way nang na kam ning bo nang na kam chu si wang tang pro go ho sai nang se garing ting chunu yu ho chura way so hai si tingwang the si se plumo tingwang go ning ka ge nu mo ho thai dam nei tingwang la nu ka se verse 3 go e go fi hai se go ra nan nau ho di para lo so nang tingwang the si beautiful side number 1 ga nang si nang kam cha yu go pra si chura way to ra way number 2 ga nang tra ka si ga tingwang ni na kilo beautiful kai bas nan nau ho de para lo ki side next verse 3 ga thy wife shall be as a fruitful vine by the side of thy house. Number 2, larian side. Sarata kasi ba piunaw sara. Pagkihu mong si tiyan amat tagbo para si masikam mo mong si tiyan kumnaway doon na kasi. Kasay nakuhura mga sa nanawdi para si kam tagbo na utira way say nana iba suye kampal ka
no katanga prasi si hai ni garanga hai khasi masi tangzak samra masi tak dung ke ka ba le mam se sikum la ko na se nang tra sulung sa hadi next sign sigura ma the sign nang si now si wahi na kamuga the three bedinga you will now see happy home no bang way so nang now the film no sai ra ga kam sang now the nang kam si pi chu tinga now the business kam si pi chu tinga now the ngam kam tinga chara si kham tinga nang se now the tawla the film no sai ra way to chi to happy home ma tha bo ki khun samai ki khun ja way so khadi ko to man sai verse 3 biga thy children be like olive plants around about thy table. Kadi nanna madong si olive bang kumna way. Olive bang se sign of prosperity is there.